لكلنا خازي از ام همو متد virtual etnografi dikni و او از ایرو نخازم سر لکلنا ما نودم بکم من لکلنی که باش 3-4 سال پیش تکر بو لکردین کو بکردین لندن ادیشن از سر وی لکلنا دم کم تنیکی بکه از مجه خاص ایشان بدم جاره با تابلی که لسر تکیلی و گریدایی اینترنتی به جواکان به مریان و به اینستیتیونان و از سر بی تابلی پاشه دم بکم تانی که مدخواست شما وار لیکل کربو مدخواست کجاری تماشه بکم کو کرد چر مدخواست لیکلیم بکم کو او اکتیویسم و اینتراکتیو کردان لسر سوشال مدیا چیه مدخواست فهم بکم کو او چر تکنولوژی به تکنولوژی با تشخولن و تکنولوژی چهر دکانی کو کردین کو بلابونه و دکانی وینی جمع هفتو و تاني لندن او كردين كو الدياسبورا السويدي تشغلون ديجين لألمانيا يعني كردين الكردستاني مدخاص تماشا بكم او دك با انترنت دكاني كردان ويني جمع هفتو چهر دكاني ويني جمع هفتو وكذا مدخاص كو بزانم كو رولا انترنتي بگریدیا کردستان و گریدیاریا نابر کردان هیئت هستیرا اینترنت ہے یعنی تونه یا انزی و اینترنت دکانی کو درفتن به کردان را چه بکه دکانن کرد تبل جواتا سیویلی ببن دکانن کرد ودری لسر وان درفتن دکانن کاری ببینن انزینه لسر مدیای و دیاسپورای پر لیکولن کربن گلسپی و سمیت ما تماشه و تاثیر مدیای ناسنامه و الناسنامه کردان چه هیه موار کرد و لکلنا نو مکر مدخواست شاری تماشه ایک سوشال کپیتال یعنی کپیتال سوشال او تئوری بوردیویه باشه کولمان پاتنام پورتس وانا لسر با تئوری میسن کرد با تئوری دبیکو کو مروحاتن جمع هفتو تکیلی نتورکی چکلنسه لیوی نتورکی لیوی تکیلیاتی چافکانیان هنه وسیله کو کیه کو بونه اندامه وی نتورکی اندامه ویس گریدایی او دکانن کار ببینن او دکانن پروبلمی هست او دکانن بس چاره سری لپروبلمی را ببینن او تنی نابن با اگه با نتورکی اگه چافکانی با مچه که وقتی لسر سوسیولوژی دا پرمرو پر اکادمیسیانان لیکولن کرن گوتن کو با اینترنت سوشال موبیلیتی چه دیگر نام برانده و آلیکاریا برانده که با گریدایی ببن و جبو درفتان نه لطفی تئوری دا دو تنه اگه سوشال کپیتال رم دنده کنی یک باندینگ yani gridایی او ناو کمیونیتی ناو اکیدا جوایت yani ناو در کردان را ببینه یکسی پری سوشال کپیتالیه
وانسی یک کل درکتی جوات خدا درکتی بوی تبل جوات دنیسی بوی یه دنیسی بوی یعنی ببینید که کرد بکا تنی ناو جوات ناو هفدو دانن که وان گریدایی به انگلیسان و به چینان و به جوون وان چکتن سه از اکتیوی درد که من ناو کمیت جوات خا تبل جوات دنیده کن وكا لنا سوسيولوجيا دا بر اكهبو ديسكوسيون هبو عن تكنولوجي نها سوشيال كابيتال دانيشر تكنولوجي جبو تكنولوجي مرو همول موبايل خانه يانسي تلفزيون تماشا دكن يانسي پر تكلي خبو مرو ام باتون يعني رو تكلي رو ريتونه واتني كي تكلي داكت فيرتشوال تكلي بو هندك قلتن كو داكت سابت بيان سوشيال كابيتال داكت سوشيال كابيتال برمهمنن نها قلتن او مقود كو با راستبی اول ناو بر دیاسپوران یعنی که دیاسپوران که تو پر اکتیون وان ناو برن وان سوشیال کپیتال دانکت سوشیال کپیتال گربو چما چوکو دیاسپورا یعنی که دیاسپورین یعنی که به دولتن یعنی که باک دیاسپوره کردان دیاسپوره تامیلان دیاسپوره کالیکستان لیندیه و داره سوسیال کپیتال شونی که مزن وانا شرکه و گرید آیی دیده که تک دیاسپوره نیکو درکتینه چونه ولاتینه پر ولاتینه دینه سوسیال اکی اینترنت yani vanra şu ekle derfeti direkt ve havduva tekili çebekin havduva dembekin yani ki yeni ku terren velat derdi kevin yeni ku velat ediskinin one internet لناوبری وانزی تکری چیدی که او لسر اینترنت دادن بکن یعنی او جواتی که اینترنتی جواتی که ویرچوال جواتی چیدی کن به هفتو با یعنی که دیاسپورینه که به دولت وقت کردن او و اینتراکتیویتی آن ببینه که شونه که او دشخولن دیجین anji o şunu ki o hayal dikın yani beni Kurt lebakatışkinin le İngilistani o hayala Kurdistan'daki yancı da hazın velati ki haben devleti ki haben ve süre o interaktivite olan tevle gibi yani tevle kuderi o dişkiniz o kuderi o hayal dikın خیال آوانسی ل اینترنتی دا تی اینترنتی دا او اینترنت وقتی نیست یعنی کل دیاسپوره نه اکی حسیاتی او کتنینه او دکانن به مالبات خواب دم بکن مالبات من دویره او هم روی دبینن ما وکا جنکی که کورت این تفکر بو مویرا پرس 20 سال بیه هاتیه وکا نکانی هبه ولاته خا اکی اول درسمی هاتی بیه مگود که تو بیریا مالبات خاده کیمه گفت نه سکایپی 23 ساعت بیه لمال و خانگیمزی خوشگیمزی لالمانیه دایم درسمیه ام همو هفتوا دندکنی یعنی او اینترنت مال آنیا بکار آنیا او هفتو تکیه ور گرچه کو او سه بلاتان دیجن و سه بلات لسر کامپیوتری لسر سکایپی هاتیه جمع هفتو جیوگرافی رابویه یعنی جیوگرافی یعنی دورایی مریه جغرافی مریل لوان تکیلیا لسر اینتراکتیویتی
تنیکل سر لکولینی در بکن متد سی کردین جوانی کرد بکال لندنی تماش وام دنکر سبزبو بی لکولینی وان کچوک و میرک و جن نابر سالی وان امر وان نابر هشتی و دو هشت و 35 بو او کاری هندک لخستخانه دشکلن دکترن هندک لبانکی دشکلن هندک لجواتي تشكلن يعني باكراند يمان جداي بو باشه من virtual ethnography کرد virtual ethnography کو تو تماشا دکی کو او الانترنت لسی فیسبوک لتویتر او چه سرچ اخافتین دکن او چه دانین سر اینترنت فوتوغرافی چه ویدیوی چه فکر تو باشه کو تو انالیز دکی تو دزانی کو او سر سرچه دندکن yani çi mühime vanra to dikani wanti naslimetiye wan politika wan to dikani analiz biki hon ku dizanin naha internet hem hemu jiyana xal ser teknolojiye organize dikin ve internet naha nikani rasti pirkari bikin hedi naha hırzi em dibêne virtual civakî niha çêbûye li nav virtual civakî diaspora pir aktiv bû ew wê derê komîniya civata xwe çêdikin wê derê mêjûya xwe û xeyalê xwe den dikin ser wê û wê derê وقتنی نابر واندا پیداری شدن دبی آوکرنا باوکریا برانبری دبی سروی او جدا لانفورماسیونی دیدن هفدو او میجوکی چه دبی کنها کو analiza Facebook'a kurdan biki ve derim mevcuki netebeti hemu her tişt ser Kurdistaniye ku tiştik bulu Kurdistan و devleti ki Kurd kuştun yanzi gri bini çavan kırın gördün ya hemu leser want to the kani bibini leser internet bide و leser Facebook و derim comment heye کرمرو سر کومنتی که او تنی که نابر واندا حسیاتی نتبتی چه دیگه حسیاتی جواتی چه دیگه جواتا کردیاتی چه دیگه نابر وان و از دبیم کو yani Kurd lo kuderi dibinse او yanzi le ekine roşratine rojavayne bakur başur yanzi le diaspori internet wan gredayı kriye او ser internette de havuzva dendik او ser internette de sivil civati çekirne nabere khada le naber wanda eki wanzi rabiye yani dizani ku yeni kur zenginin yeni ku fakirin yeni ku be nekaniyen buxunin ev bariyerzi leser eki navber wan radike internet wesri ev geografi radibînin navber wan dürtiyatî dimrî li navber wan ew wê derê li ser jiyana xwe li ser xwe li ser civata xwe û li ser polîtikayê Kurdistanê dendikin. Ez mugot ku carî va internet yanzî sosyal medya navber Kurdan
ku düzanin sınır heyre navbere Kurdan ve sınır rakır navbere Kurdan o hevdu ve platforma çekir ku Kurd hevdu ve dıkanın dembitin yani yasayeni ku yasayeni devletini ku Kürdistan'ı dağır kırına bariyerin ku devletin Kürdistan dane ya sınır vesile navber bariyer Kurdan rabu ser sosyal medya ser internet jibo ser interneti ve hissiyatiya bir kurdiyati çekir nav Kurdan da mühimmin ne şu zamanı dendekin şu zamanı şu diyalekt ya dendekin yalnız ya kurmancı sorani hamrani yalnız sasakin mühim ekvaka bana ser problem ikiden bakın. Ki zaman problem o ek mühimnin ne ki zamanı o ektekin dendekin mühim ek o ser problemi den bakın. Yani beni bu na devleti Türkiye o ket rojavayı vesri her ser internette de aktivite kurdan hemu kurdan kır bu hem der dağır kırını Türkan dağır kırını rojava diyeceğim Türkan. Bu süre به انگلیسی به آلمانی به کردی به ترکی یعنی فارسی وان نوچه بلاد کرن و لسر نوچه دند کرن و نابر وان da hissiyatiya neteveti hissiyatiya kudiyati çekir او دگوتون به اندام کردی yani hissiyatiya endam kudiyati لنوان چی بول سر اینترنتی دا نا از نا لسر کلی نامن سه کاتگوری دیا کاتگوری یکی اینترنت اگر گریدایی نامبر جواتان انگلیستانی چکر yani grade او لکدری اولایکینه yanlık Scotland diskinin yani Edinburgh, yani Londra, yani Bristol, Manchester mühimmin lister internette de lister sosyal medyada var gridayeti navanda derket o gridayı hissiyatiya kubmen kavcı tevle o parçayı Kurdine diasporayla Londra'ya orada İngilistan'ya orada Britanya'ya ve yeketinizi Kurd hemu eke digerin nasnemetiya etnisitiya ha digerin o dixazın lobi bakın jibo Kurdistan'da لسر internet ve kategoriye du diye kategoriye deniz او همو لسر اینترنت تکلیه وان به ولات وان بچه که به کردستان بچه که و سری اوقات بین دانشتندینا به ولات دبی و دانشتندی اکت که وان با پیوندی پردوانی و ناسی نابر وان بچه که از نات خواستم تک یک لسر وان نبستیم وکا نها بقت ربین من ویواد کرد دبیکو بیشتر از همون دوچم اکی سنتر کلتورا کردان باشه که تلویزیون درکت و اینترنت درکت از پرنرم اکی اکی سنترا کلتورا کردان از همون سر سکایپی و سر سوشال مدیا اکت تماشا دکم و حوالین خوازی و Londra istişkolum bu diskinin ser internet devam ba ahaftın yani bakaç bu şune fiziki hani ki daket fiziki ru meru denakin bu ev tekliyavan beser internet bu o girdi bi nahaku komün akezi sentrik kurdansi naha wansi bifam kir bu internet
واركرك برمرونار نودري وانزي نها سيرفيس خب انترنت بدن يعني تاني مرود اكي اخافتنا مريان يعني تكليا مريان جودا نبو نها تكليا كوميونيتي تكليا اكي جوا سنترانزي اكو جودا بو اوزي نها لسر انترنت بدن نها بكا فرات او باجاري كنتي ديسكني دبك وبيشتا او هاتو بالانجلستاني او همود دوتشو سنترا كوتراز كردان للندني باشه او تجارت يل كنتي او نكاني همو وره لسر وريجي سنتري او دبك همو لسركي لسر فيسبوك يدات تماشا دكم او تشدك نشناكن و جار تكست ايميل دكرم وكو ودري فestival هيا يعني ديمونستراسيون هيا كامبين هيا وسري از تماشا دكم كار دمام هيا از ترم لندني تبل و فستیوال yapım, tebli demonstrasyon yapım, protesto yapım, tebli kampanya yapım. Hundakan naha udurel Londra'nın ne olu bajar edine diskini o hemu müçe لسر sosyal medyayı dikini o sosyal o gırt o tpaşete Londra tebli kampanya o protesto edibi. وقتني بقى كو تجارت دكن اوزي تجارت خالص سر فيسبوكي بلادكن ج كردان را كو افت خازم تشكي بش فروتن يعني بكرن يعني كو مال دگرن يعني خازم مال بكرن يعني ببن كراجي اوزي لسر وی مدیای لسر سوشال مدیای گریدایی چیدکن دیگهشون کردن دنیکو لندن یازی لبریتانیا دشخولن وقت دنی هندک جوانا گفتن کو او همول لسر کاریخا لسر اینترنت دیبینن کو کردن بکار تجارتی کردن کو تجارت کن او اعلان دادن لسر اینترنتی و لسر فیسبوک سروي او اوسي دبينم او فيسبوك اكو لسر كردان سروي او كارزي دبينن يعني تو نهاد دبينن يعني في اكي تويتر يعني فيسبوك يعني انترنت دني شوني كي platformi ki çedekin bu Kurdanra Kurdan tevle festivalan dibin tevle protesto edibin dib yanzi ev ticaret dekanım bakın yanzi ev kar dibinin bu platformuzi ev internette de ev ser bir platformu heptiş platformu wan gradayı de hevtuva wanra dekanın alikariye bakın لسرك ناسنامتي اتنيستي و بكا كردين دايسبوري براكن اكتيفن بكاس نفوس هجماري هبو از ایشان بدم بكا بسري همسي دكانم بيبينن داري بكا تركبن كذا بورن das var اكيد بينكو الانجليزي have ده سالي سيرج مارتين هي همو كنت بيشتر كنت نتكن يا زمان خاني ديسبتن والغلاتي كيزانتين باكستاني واتنيسيتي خاني نتكن يعني ديسبتن نهال هجنما سيرج ماري نورا دكانن ديسبتن ويسري كنت فكا راستي اك لسر فيسبوك لسر تويتر بان كردان كرنكو ناوخا براویر فرمه سرج مارتینی بریتانیا چهبکن کو کرد به کرد خویابن شمانه و خویابی
وبلاتي وان خويابي وإتنيسيا وان خويابي هند كانن بكا رسي پر فيديو چكرن هند كانن وقتني تماشا بکنه نها با چیزی به بام نریه هند كانن بيبيسن ما مستدیوی تو پیچه کی دنگه بلند بکی جبو کسی کنزان لازم بیر بخم ما مستد دستوراته گواکا و سرجماریال بریتانیا چه بوم ما مستد جان روزی یکش پیشنگین و کمپانیای بو که بداخویانی آن نوا جواکه ده بلاغ دکرن دا که کرد بچن خلقی بکن و که ده ناسنامه خو که کرد و کرد زمان بنویسینن کمپانیای که گشتیل نوا بریتانیا بو ما مستد جان روزی یکش پیشنگی و یه سری بود بو هایوان جهر که ماموسته سیدو راستی پر تکستمه ترجمه کر به کردی من خواست کردی زلال هبن گلک سپاس که سیدو هەمیشە کە لە وڵاتاناژین یەکەم پرسیارکەڕی بەڕوومانەکرێتەوە لێمانە پرسن خەڵکی شوێی ئەڵێن کوردستان پێویستیمان بە بەکارهێنانی کۆمەڵێک دەستەواژە و شەرحکردنی جوگرافیا و مێژوو هەیە تاکو بتوانین بە خەڵکی سەرمەنی ئەمە خەڵکی شوێنێکی بەڵام ئێستا بەسەر ژمێرەکەی بریتانیایە دەرفەتێکمان لە بەردەمایە بۆی خۆمان وەکو کورد زمان و وەکو نەتەوەش بە کورد بناسێنین بۆیە تکایە ئەم دەرفەتی لە بەردەستدایە بەکیس خۆتی مەدە و هەتاکو مانگی شەش تۆ توانی خۆت تۆمان بکەیت و لە تەواوی سەرژمێرەکەیە لە خانەکانی زمان و نەتەوەیە کوردی و کورد بکەیتەوە ئێستا دەرفەتێکی زێڕینە تاکو بتوانین لە ئایندە کاریگەریمان لەسەر سیاسەتی ئەم دەوڵەتە هەبێ بتوانین لێکردنەوەی بریتانیەکان بەرەو کورد بەین چونکە کاتێک زانیان ژمارەی ڕاستەقینەی کورد لە وڵاتەیە چەنە و بەتەواوی تێگەیشتنەوەی کە ئەو شوناسەی کە پێشتر پێمان بەشراوە شوناسی ڕاستەقینەی ئێمەنیە جارێکی کە بیر لە کورد دەکەنەوە و جارێکی کەش لە تەواوی سێکتەرەکانە حسێبێکی جیاوازتر بۆ کورد دەکەن تکایە ئەم دەرفەتە لە دەست خۆت مەیە من خۆم و خێزانەکەم و مناڵەکانم خۆمان بە کورد و کورد زمان تۆمان کردووە تۆش دەتوانی دکتۆر دڵشاد مستەفا نووسەر و نه و تماشا بکن وداره تماشا آنالیز بکن بکن اون دکانم ببینم بکن راستی میر و جنزار و تکیلی همو بکن اون دکان ببینم به کرمانجی و سورانی به الفبای لاتینی الفبای سکریپا عربی کرنه بکا و همو بکا اخافتین وان همو لسر ناسنامتی کردان و او سورانی دندکن و کرمانجی دندکن یعنی تو هندکانم ببینن که او همو کردان آنینه بکا و هفتو با دن بکن سرچه لسر ناسنامتی زمانی وان برا خویابی یعنی اتنیستی وان خویابی یعنی اکوان ولات وان خویابی من دکانم ببینن زارو زیان نه زارو سرجمالی زار تبلینا بنو وان کرنه کو پر مرو تبلی به جل خوا yani ko analiz yapın. Dikane bibin vaka eki çekirne. Yani civatik çekirne vaka khara leser bir civatik konversasyoni ki le eki ahaftini ki leser ser kha ser belati kha ser zamani kha و ser etnisiyete khaden bikin. Okay, let's me. So وقتی الموضوع اکهب و کمپانی اکهب کد خواستن کو او قوچ کم کرنا کردان جمع صدام بکا که خواستن کو پارلمنتوی انگلستان ناسکه بکا سر زمان کردان پر کمپانی هبو لسر
وهندكان ببینن لسر سنجار کمکشناش یزیدیان و لسر روشابای پر اکتیویتی انتراکتیویتی هبو مکو دماکم لو کلینک لکرم کربو مواناتی کو یدنیت کو او لینترنت کومیتی virtual اکی جواتي كوتشيلكن او لمالوازي يعني بولاتي خوازي دنبكن لولاتي لكردستان تشدبي تشنابي كولتور جداي ينزينا جداينينا ينزي ودري كار هي ودري بوليتيك تشدبي لسر شعر لسر داغرين كردستان ولسر نورمي كردان همو لسر ويان او هودكن او وسري تكليوانزي او دورن او تكليوان بكردستان ولا سر انترنت دا چه بي او بردوام زده که تکلی يعني تکلی چه بي او همو كدخون سوشيال ميديا او برداوامی دی تکلیوان او چون کردستان او لکردستان اک حسیا وان نابیکو او اکن او پارچه اندامه کردی جوات کردین کردی افهم دکن کو او اندامه جوات کردانن کو او دزانن لکلتور دزانن لنورم دزانن لفکر دزانن نیشوی دزانن سروی سر ناستكن كو جواتها لبكايا ينزل كردستانيا بكا تكنولوجيك اكركو مقودكو كرد بكا خرا بلاتي كيشكرنا سايبا كردستان تشكرنا لسر سايبا كردستانيا او بوليتيك تكن يعني خيالي خوا لسر virtual جواتي وغير كرنا سرويدان لكن ميجيوان لسر كردستاني تشيدي بي لسر ينكو خورتنزي نها جنراسيون نيوزي ميجيوان همون لسر انترنت دا لسر سر كردستان فكري وان تشيدي بي وقتني از نهزانا او اكي الانجليز ريكو انترنت و علي كاريا وكر و غريدايا نابر و يعني كو تجارت تكن كردستان و يعني كو حكومت كردستان و وي سروي غريدايا لكردستاني كارزي ديا و تكون تزانم كرد چون شون كردستاني خورتين خورت لبكال انجلستاني چون كردستاني باشود ودري كارديان يونيفرسيتي تشغلون ينزي لبانكي تشغلون حكومات بعد تشغلون او هر وان تكيليا حال سر انترنت يزا چيكر نقوتن يعني كل كردستاني بوليتيك تكن ووان با لسر انترنت و بسر تويتر و فكرة خدين كرن وواندا أخافتين كرن وباشي سروي كار كرتن شون كردستاني نها شيفان أو ماموسي لكردستان اليونيفرسيتي كردستاني وزي دبيكو لس كركاري بإنترنت إذا internet var 40 kurdeni kulla dervaine civani ku dervala Avrupa Amerika'ya düşün او تكليها بكردستان واتشيبون او حتى كردستاني لكردستاني نها تشخلون دشان كارزي پر كرديني كو درواينه كار تكليها ب كردين كوچونه و دروا لدروا تکلیه خوان و چکربون وانسی سروان
کاردیبون نه و مدخص و فیگور و تابلی شام بدم نه کو بکا اندبینی کو سوشال کاپیتال سوسیال یعنی کو نرول لکودری دسکنسه لناف برخا بکا گریداری سوشال کاپیتال دبی و گریداری به مال و به کردستان وایه و گریداری به دیاسپوری کردین دیاسپوری ولایت ندنی دا و تکیلی لناف به ارگانیزاسیون به کلسل اینستیتوسیون به سنتره و چیزی بی و دیاسپوری و کدینی اکی چیزی که اکونومی سر اکونومی کردین کل دیاسپوری الخازن سر او که هفته ناستکن به هفته و مال دکرن به هفته دوان دکرن تشتینه هفته و دکرن ویسریسی تکلیکی وان چیدی بی وقتنی او پر کرد نها من وکاله پولیسی پارتیین انگلستانی دا دشخولن او سی تکلی چکرنن وان اندامه بونه وقتنی پر کرد نها تجارت تکن او دسان تو تکلیه وان لسر فیسبوکی ببینی تو زانی تو ویل ببینی کو او حواله بونه حواله نکو یه نکو تجارت تکم به انگلیس به ایندیا به چینه میلیونه کو ل چینه هاتنه بکا میلیونه کو ولایت دینه هاتنه بکا وان وذری یعنی سوسیال کاپیتال ها کرنه کاپیتال اکونومی کردکری و اینتراکتیویتی کردان هم لوکایه هم لسر میجوان و سر خیالوانه کو او لسر جیان خواب کدن دکن و لسر کردستان دن دکن لسر دورتی رابیه نوانده و اینترنت اکریه وانده تشک چکریه کو درفت درکتنه او دکانن کار ببینن او دکانن مری خواب دن بکن مریون کو دورن او نکان هرن ولایت خواه بوان با اکی حسیاتی وان تنی که گرد بی تنی نامینن یعنی وقتنی جیوگرافی رابیه نابروانده باریرن پولیتیکی یعنی که دولت باریر چکرنه او باریر زیرابون لسر او که تاول کردین که تاول ویرچوال جواتی دبن وان باریر جغرافیک و دولتان چکنه ایران، ترک، سوریه، عراق او باریر زیراده بیرن نابروان و او هفتو و کنورساسیونی که دیسکاسیونی که دکن که لسر او کنورساسیون همون لسر کودیاتی دبین ویسری او حسیاتی نابروان حسیاتی کودیاتی چه دبین وقتی نمگوت او دکانن کار ببینن و زمانی خواه کردی هو بکن اینترنت bu institusyon Kurdan ra Kurdeni ku diasporene hun sanım per institusyona Kurdan çone yani ku au dersi bede yanzi Ali Kariya Kurdan beke ama internet naha ekliye internet şuvan ra bu ya institusyon au filmi Kurdi temaşa dikin, zamanı Kurdi hu dikin, kültüra Kurdi hu dikin ser internet keda. وقتني او الكردين كو السويدي لدى المانيا يانزي لكردستاني او همو انفورماسيوني لسر انجلستاني لسر كار لسر خاندني تقرن او سي تكلياتي يعني سوشيال كابيتال وان تكنيك مزن دبي سروي مگوتو بكل سر اكاخا لسر ارتيكل اخا
لناف diasporan sosyal kapital danakevi lena internet yani teknoloji sosyal kapitali danakevi lena diasporan bu sosyal teknoloji sosyal kapitala ya diasporan girdike ya از باورم کو با ناتوا کرنا کو پرسیا و هیسه هند کانم بپرسم Mosta gelek spas malata ava lisa tevzelali çekrina nasname u aidiyeta etnik u aidiyeta zamani u aidiyeta çandi birya sosyal medyaya ve lekurineke gelek zelal temetoda xoşi peşkeşkir berku çend rojberi u haftaya birim min dersa metodoloji bahs kiribu bimrov çava babeta xwe meşru dike çava mirov nişan debe ji bo çi mirov servê babetê dixebitin ma rewş ye ma xêr e em li servê mijarê dixebitin û çawa em dixebitin û gava ku em xebitîn pîvanê me çi bûn me çi dîtin li ew anketê ku te kirine û te nîşan dan ji bo hevalên me beşdarên vê dersê yên ku dixwazin bêtir bala xwe bidin metodolojiya xebatê jî ji bo ku bala wan bişînin ser xwest bêjim û dîsa bi awayekî zelal jî encama xwe nîşan da bê çawa ew xalên sereke yên ku di pêvajoya lêkolînê de derket hemû bi awayekî hevpar digêjin kî derê çawa mirov dikare nîşan bide di bera çalakiyên ku hatine kirin tiştek ji bo ku münaqeşe gurtir bibe tiştek bala min bişîne elbet pêwendiya ez dixwazim pirsayekin bikim heta ku hevalên din pirsiyê xwe amade bikin elbet pêwendiya ser sosyal medyayê sînora nas nake ber ku ziman tê de serbest e kontrol li ser tune ya herî girîng ev e kontrol li ser tune û bi taybetî jî welatên ku ew lê dişîn ji bo diasporayê mesela ne wek welatekî wek Tirkiyeyê ku sosyal medya bin kontroleke gelekî ciddî de ye lê kesê Fransayê, Brîtanyayê, Almanyayê, Swêdê ya jî Kanada û Amerîkayê mesela sosyal medyayê pir rehetî bikartînin û weke azadiya fikrî, azadiya ramanî tê hesibandin. Ev hebûna sosyal medyayê, ev derfeta imkana ku bi derengî hatiye nava civaka Kurdên diasporayê ber ku tu zanî kesên ku salên heştê de hatin Kurdistanê sosyal medya tune bû, telefonê destan tune bû yani mobilê wan tune bû ji ber wê mecbûr pêwendî rast terast bi awayekî fîzîkî dihatan. Ji ber wê jî ji bo famkirina vê fenomena te ku tu dixebitî ev fenomena sosyal medyayê gelekî girîng e. Ji xwe ez bawerim yek ji babetên ku paşê te ser bixebitî rola televizyonan û rola medyaya nivîskî û dîtbarî audiovisuel yani ya dîtbarî di çêkirina vê nasnameya avakirinê de gelo mirov dikare virde behsa ez ê pirseke ecêb bikim yani ez xwe jê re dibêjim pirseke ecêb ber ku tu dizanî di babetan de ez tim li tişta ku nehatiye gotin jî difikirim gelo mirov dikare virde bi awayekî gelo da hatiye xwestin an bêyî xwe çêdibe belkî involonter be ha bêyî xwe çêdibe lê ji xwe berçêbibe yan jî bi rastî bi program û îdeolojîk hatiye çêkirin ez dixwazim vê pirsê bikim gelo rola sosyal medyayê di darwînîzma civakî de darwînîzma sosyal de yani ji bo ku mirov bixwaze tîpolojiyeke Kurdî ava bike yani Kurdê ku mesela di Fransayê me bikim bêyî ku zêde dirêj bikim Kurdê ku hatibe Fransayê mesela dikare yekî xwende be xwendekar be dikare koçber be dikare penaberekî siyasî be û dikare tenê gundî be ji xwe ji bo qezinçkirina pereyan hatibe bikin gelek ya ji ber nexweşiyê ya ji dijminê xwe reviya ya ji bavê xwe reviya ye hatiye bikirin gelek sebebî civakî siyasî yan jî aborî hebe lê belê gava ku tê vê diçe komeleyê dikeve nava komûnîteya Kurdî civaka Kurdî dikeve Facebookê bi awayekî azadtir dikare bi awayekî eşkere bêje ez Kurdim û Kurdistanî me yani li vê derê mesela tu bînî gelekî rehetî ser Facebookê dibêjin li Stenbolê û li Amedê dikarin bêjin gelo di çêkirina teknolojiyeke nû de rola sosyal medyayê çawa mirov dikare binirxîne erê aidiyet tê de heye erê xwe îfadekirin û azadiya ramanî tê de heye lê darwînîzmeke civakî jî tê de heye mirov dişibe mirovê din ev şibandin û çêkirina mirovê nû gelo ser sosyal medyaya rola wê çawa binirxîne yani bandora wê çi ye?
Bandora wî keke min eke yani sosyal medya ku derket gotin ku sosyal medya naha azadî dikanî wênî. Yeni ku qedek yeni ku zimanê xwe qedekene, nasmetê xwe qedekene, bi wan re bi etnisîtiyan ba yani. Yeni ku nasmetî wan tenê etnisîtî ne jin, LGBT yansî hemû platforma têkir bû ku ew dikanin dem bikin. Pêşta medyayê rojname û televîzyon li dest devletem de yansî dest yên ku ticaret dikin. û wê derê ku rojname û televizyonê ew ek dikin. Kî dikanî dem bike, kî nikanî dem bike. Yani çûnzî heye ya. Yani bijêrin aktörê xwe hildibijêrin. Medyaya aktörê bijartîne. Ya, li sosyal medyayê va rabû yani herkes dikanî dem bike tiştî. Va tiştik şun da ku dengêne ku bêdeng bûn, deng dawan. Kulturî û nasnametiya wan derxist. Naku hûtu temaşe bikî li ser Facebookê pir Kurdan solidarîtî bi Kurdan val Amerîkayê hemû yeni ku tenê Kurd nine yani tenê Kurd nakin yeni ku Alman li ser Kurdan çekine, Fransî ne yanzî İngilistanê ew Kurd nine wan zî ser Kurdan dixwazin ku alîkariya Kurdan bikin. Wan zî şêbiye yani bila bûye ek bûye deng tenê nav Kurdan'da ne biye denge wan bila bûye. Van mühim e. û internetî û kontrol nebûse tu nizanî informasyon çi rast e çi rast nîne. Yani wê derê otorîte tune. Rojnameyê ku otorîte heye yekê derê wê derê edîtor heye temaşe dike rast e rast nîne. û li internetê wan nine ez 3 sal li Kurdistanê bûm wê derê li üniversiteyê rektörêkî got ku gekê min internet pir gire û problem çi ye hemû wê derê merû pir qelekî dikin. Yani ek dikin. Tiştê bêaxlaqî, tiştê rastnîne ew bila dikin. Tu nikanî ek dikî. Naha ku carê bila bûse tu nikanî tevakî bikî. Tu nizanî kê kiriye. Tu nizanî ki yani kontrol tu nebûse bêserî ew zî vê derê pir canê pir meriyan şevtiya. Yansî jin pir ekirin li Kurdistanê zî bîst fotoğrafa wan digirin datîn li ser Facebookê. Kirnaşê nê têde hebû teşhîrkirnaşê ya yani eva eke yani internet her tiştê baş dînî û tiştê baş yekun baş nîne wê zîtî yani yes. û li ser Kurdan re internet gelek baş bû li ser sinir rakir, coğrafî rakir navber Kurdan re. Yani Kurdên Rojhilat, Rojava ez bawerim ku niha veka Kurdên Rojhilat hene, Rojava hene, Kurdên Bakur Başûr hene yên diasporayê niha ew hevdû me veka virtual ekê civatî çêkiriye em veka ve hevdû den dikine ya va tekiliyetî nû derxiniye em informasyonê didîne hevdû em mejûya li ser fikrê xwe ramanê xwe den dikin informasyonê ek didinê hevdû ya Kurdan ve gelek baş bû rastî bi internet. Evet, spas mamoste. Niha waye bahatîn destê xwe rakiriye bahatîn kerem bike. Dikarim mikrofona xwe vekî min dest date fermo. Dengem te mamoste. Berê dengê te teker. خيراتنا وحوالي حمود كنا مستجدكم برسا من أبا موستا يعني وبعد كده وجو إنترنت أنجم فيجن أو جهانا صناع سينورين جغرافيك الرادكة بناف الجواكا نخصم بناف جواكين كيمنا لا هذا هيك باشا بقو دستشون كان عم كرد جهر بارتي جيشنا هذا مروفت كره بيا وها بينا سبكة جواك يدي دجهجن هذا دقة سر قدا صناع دجهجن هذا
لبلد همان دمدا دولتی دو قادا سنادا آنجی پرگالا کپیتالیستی دو قادا سنادا خود نشانده بون منه او که دیویژن کاپیتالیسم چاودری کرنه یعنی کاپیتالیسم ایدید برای مدیا جواکی چاودری کرد مو محرمیت تا هم او که تخبن طالوکه ایدید همان ابنا اف جبو جواکن وکومه نفس جبو امیجی تا که کسی بیجی امیجی طالوکه که چینا که یعنی جبو گشتی جواکا که من پرسیت فهم نکرد جارتم پرسیت جارتم بیجم مستن وجوز سينورين جغرافيك رابونا لبالي مروف لدنيا الدولة ديستا ام فيجن بريا ميديا جواكي همو محرمية تجينا طيبة هندبا ام فيجن وان دانا وان فيريان وان داتا ام بكارتينا جبوك هايوي بتهبة هرتم تجاوب ديريت كده تتخبن كنترول فدا بونو منا مثلا لكردستان ام فيجن ايرو تويتر كده ويجي تسر فيسبوك تشتكي او تيجي دولت بفيريت اوكتك مثلا بنشاف دكات قرده بجرجي وسا زلميلتك بهمنوي مرو هذا وبس تيجا كبخوش كراني كردستان سيبر لدهمان دولت همان دولت كسيبر هي قاده سيبر يعني او صنالده دولت شي هذا قرب فيوي افجي بقشتي يعني هواندي تسناقو هريه يا راس لما مرولد نهره هيجي او كهايه راستي بي اسي جارتن اكتا جارتن کو درس مو اسي سويدن بكم ام سروي اك ديجيتال اوتوريتاريانيزم يعني تشبو يعني عندك مروسات ديجيتال ديموكراسي عندك ويعني كو دبت همو تشدكي چناكي اكتيفيتياته پر كورت لا دبلت تشك قلتم بني چاوان لسر سوشيال ميدياي وان تشتك بريتسكربو او اكل راستي پر سوفتوير وان دبلتنا كريا و تماشا بكه و مروچه دندكن يعني تاني اكنن ترك يعني ايران لهمو دنياي دولتن والراستي تهول اكي تكيليا جيانا مريم او لسر كنترول دكه ولسر انترنت لسر تلفوني لسر ایمیلی کنترل دکن یعنی و او راستی بیتو در بود کپیتالیسم یعنی دبین دیجیتال اوتوریتاریانیسم چه بویه بیش تا دگوتون که اینترنت نهاد دکانی پلتفرمی که برای کو میرو دکانی آزاد بی و هر تشتن بکه اون میرو نکانی هر ابا الانترنتیزی نکانی هر تشتن بکه و تو دکانی دن بکه و وسری پروبلم درد که داره یعنی نه سر لکنیک دربول سر ترکیه چه مرو کو اینترنت چه اکرنه چه بیه سوان راستی احوال من و اکادمیسیانه وی راستی تانی خبرک تیویت کربو وان او چو انگلیسانی دشکنی او چو ترکیه قلتم بني جاوي راستي هفته ويك لأكي للزنداني ما تاني بسر تويتر او اكاوزين يعني ميشاوزي ويخان تشينكلي او انت تاني بارفكري تاني بالك بارفكري راستي تو راستي دبي نها بالدولت بسر اینترنتی و کتیه ناو جلمه کتیه کو ودی که ام رد کردنی کتیه و داری یعنی با اکتو کنترل دولتان زی کنترل مریان چی بو مرو دکانم فکر خدم بکن اینفورماسیونی دیگر بگیرن کنترل دولتان زی رابو یعنی دولت زی بدری پولیتیکای خواه اکلیه چکلیه کو کنترل بکن مریان Yemek spasmamız. Tabii tücmü çetir zani internet salin şesti vur ve jaliye
دەستگەهên استخبaraتی ve têbkaranî dibêjin yekem kokawê ya dîrokî diçe heta 1964 û ji bo kesê ku miraq dikin mesela heger we filmê James Bond dîtibe James Bond gava ku li Japonyayê ya jî Koreyê ya jî Çînê ye li odaya xwe ya otelê ew film salên hefteyê de hatiye çêkirina Sean Connery tê didîze kompîtera xwe vedike kodekê lê dixe û ew û Londonê di vîdeoyê bi hevdûre dipeyivîn di salên hefteyê de tiştekî wan nemin çima ji ku zanim ji ber ku zanim ew derfet dezgehên di destê dezgehên istihbaratê de ji xwe hebûn hayê wan jî hebûn piştî ku êdî her tişt hate temam kirin dan xelkê jî yani armanca wê ticarîkirin û bazarkirina wê ye ew tişta ku mejên got yani kapîtalîzma mezin Big Brotherayê mezin lê her wiha derfet jî da ku nasname çê bibin derfet da civat bikêjin derfet da sînor rabin mirov bi kontrol bikarbîne baş e yani em jî sosyal medyayê bikartînin lê ji bo ku dijî me neyê bikaranîn ji ber ku karên ku em dikin û filan bêvan ji bo ku dijî me neyê bikaranîn em tim peyvê xwe bi kontrol hildibijêrin ta ku sibê ji me re nebêjne tu vî karê dikî lê çi karê te heye tu van daxuyaniyan dî filan bêvan wê rojê gazî hevalekî me kiribûn serokê Komeleya Parîsê bû gazî wî kiribûn gotibûn te li ser Twitterê heqaret li Erdogan kiriye polîsê Fransayê jê li pirseveya wî jî gotibû çi mervantiya we Erdogan bêhevdû heye yani min tiştek ser wî gotiye çi îşê we jî ye em dibînin ku ne tenê têkiliya internetê û çavderî û kontrola ji jor ve heye her wiha kontrola vê derê jî û kontrola wê derê jî dikarin nava hevdû pêwendiyê debin ji xwe ev bûye hemû kesê ku proje taqîb kiribûn piştî hevdîtina wezîrê karê derve yê Tirkî û wezîrê karê derve yê Fransayê bi hefteyekê ev mesele çêbû me fehm kir ku nava hevdû de ji bo dayîna istihbaratê têkilî dabû ji ber ku tiştên ku em li vira dikin ji aliyê istihbarata Tirkî ve nikaribe nas kirin lê istihbarata Fransî pê de hese çi dike wan agahiyan îje didin aliyê din di nava hevdû de danîstendinê wan heye çend Airbus a difirôşin hevdû çend kiloton goştê cemedan dî difirôşin hevdû bi xêra wê çend darê zeytûna jî ji Efrînê dikirin filan bêvan vî awayî danûstendineke ye yani em di nava vî kerî de çend berxikên wiha ne ku kes nikare me ji hevdû nas bike lê em jî di nava wê de ji xwe re hewl didin ji van derfetên sîstemê van derfetên modernîteyê em hewl didin pê nasnameyek ava bikin ji ber wê xebatan ku te pêşkêş kir yani rastiyên ku em di nav de ne lê em li ser nafikirin bi me defam kirin ji ber wê tiştek gelekî giring e sewa xecê hatiye lê berî xecê viyan cûrî bîskadin destê xwe rakiribû berî xecê ez ê dorê bidim wê û paşê dora xecê pişt wê ji Amir Hesen viyan kerem bike tu karî mikrofona xwe vekî بله مامۆستا ساعتا خۆش بە مامۆستا پرسا من viyan te kameraya xwe jî vekire me tu bidî tayê heger والله هناك نوم ساعات مامۆستا ئەزێبەکم تشتێک نا ئەزێبەکم تشتێک ناوە me ya mamoste û lêkolînerê li saziya zimên ya rojava dixebite kerem keviyan مامۆستا مامۆستا پرسا من لەسەر ینی گرێدای پەروەردەی و زمانە ڕۆلا مەدیایە civakî gelo di perwerdeya bi zimanekî de yan jî di zimanekî de çi qasî heye çi qasî mirov dikare girêdanekî di navbera medyaya civakî û perwerdeya zimanekî de girê bide niha ek dike ku em li ser zimanê ez baverim ku ser zimanê Kurdî dendikî yan zî niha medya ziman çê dike standartîze dike û sosyal medya zî war dike yani ziman bila dike bi meriyan ve yeni ku dixwînin ku kelimeyekî û nizanin ramenekî nizanin ew li ser sosyal medyayê xwe dikin bila pir li ser sosyal medyayê pir bila dikin li medyayê û televizyonê yan zî rojnameyê pir bila nabî û li sosyal medyayê bila dibî her û bilayê tenê geografîkê nabî welatekî nabî bilayê bila hemû geografiyan dibî yani geografî radike va yek dike yani ew ziman gir dibî zengîn dibî va yek وقتني برمرو هودكم يعني كنت نهاس لسر فيسبوك اكيا
پر سر زمان چکرنه دبین کو هرما عربی ام دبینه کو با برچاوه که هم ویان را چه دبین لا یه کو سلوپی دبین کو ام وی کلمه دبین یعنی مروانه دبین ام وی کلمه دبین يعني او زي اكتفن لا حرام شو حراما كيزان كلمه دبين او زي ودري بلا بكن نو هو دكن يعني با اكيد شيء ديك مقصود وك ديكشنري وك فرهنگ يا راستي فيسبوك جار تکی نابر کردین کو بلا بونه یعنی کردین کو دولت ایران عراق یعنی لو ترکیه و سوریه جان دکن نابر وانزی تکلی کو از زمان خود زنگیم بکن انتر بکن. رجلك سباس مامسته إجا دورا خجي كلامك. شباش مامسته ساعات خوش و پیشکشی جبريجي روجاواي ما جار الانترنت تشي بلكي تبرسدي فرصه مد السيمينار ياخذ دابجي ليه تجاره كده فرصه نعم مستوى تجي وقت جماعه باشتر زاني رول الميديا ناف جواكي كده يعني روجا تشكرنه خاص بينجا او بالراديو ليتون السبيكر يعني انا جبو كسامه جبو جباكان جبو دولتان جبو سياسه وهلا بشتي ام بيجي النهار قريب جباكي او هولاوي هن خطر وهن زيادة تربو آلي أريني تجي آلي نيني تجي يعني روف كي جان آلي لبكرة دست بي آلي لبكرة نرخينة نها جبو قصامة أوي وكل جواكيك تشاوى الدكارة ضد برسف مثلا إيريشين نفرقو أنا هذا وجهك نقويا روجبان إيدي يعني شركي ميديا هي لسر ميديا شر إيدي تيمشاندن روجب تي ديار كرن يعني أمبيجن مزيكاتية فكرة إيديولوجية تي كرن تي أمبيجن دايم وكرد جواكي كي بندسته و سردستي وان جوان خورترن و إيريشي مثلا تشتكي باش بلا دكارة أكسيوي نشان بده مثلا هر كم ام بيجن عارفين ده انها تشتكي تجيان كده الجوري ميديا وان وميديا كو ام زانياجا هي تشتي جدا انا از لازم دي بفصل كنت وقت جباكي في شخص دكاره ببرسف برامبر وان ايرشانده يعني دستي كردان جالي ميديا به شخص فوده هگر نه گره کرد چاوا بکن جواب دكاربر برامبر في اريشانده بسكنه يعني تقول ديار كنا روجيت بسنا خجي يعني شو انا روجيت جينا هاد كشت يعني انا يعني امشي وقت كنت خاص دكارن روجبان شي بكن او يك هجر ام دكار روجبان شي بكن ام خاص دكارن بدن درسبي بان روجبي تو تين شي كرد نها إنترنت يعني سوشيال ميديا تاني أكر إنترنت بيشتا مريان تاني دخانت روزنامه دخانت يعني تلفزيون تماشا دكر ونها الإنترنت تاني نخوني تكاني خاصي شيء بكي يعني نيشي خاص شيء بكي فكرة خبلا دكاني بكي و لسر اکی لسر کردم را ناکوت بینی لتشتی کوسل کردستانی همو پیشتا قه کسی ندبست خلبچه بو از دزانم پیشتا ما خلبچه باشه بیست yani فکرمتونه بو باشه رمضان Öztürk و fotoğrafı uyderket bu mevleri بیست و باشه ودری ما kampanya çekir bu کو علی کاری بکنید یه مریان فوشا حالب چی نهال اینترنت اذا اكل تشتك بوسه دقیقه باشه ثانیه کی باشه تانی یعنی کل روشاوای تبینی که تشتك بوسه بو لا افرین بو مرک پشت مروح پشتن رواندن بنی یک گرتن بنی چاوان
saniye ki tu saniye paşi hemu tani merul rojavay nasani hemu le dünyayı sani. Yani hemu eskere de bi. Va pir mühime yani bilad bi yine ko ek meru bedengi ne kanım bıskının. Yani dünya de kani denge bir var. O kampanyanı ko kurt getirin. O rasti kampanya pir mezun bu. Nahavka İngilistan'da sara ki anfal genocide competition anfali dıxastin ku nasıl bakın hükümet nasıl bakın baka لسر kampanya ki mezun çekiribun لسر parlamento İngilistan'da لسر competition laki anfali denkiribun o nasıl kırın. O hamut ekbu rasti لسر sosyal medya kurdin aktif bun ve vekilini hava dendikirin vaka o tandan ku vekila ha ekbekin nasıl bakın. Ya tuzani tani او نخونن tani بلانکن او دکانتی اکیبکن aksiyon بگیرن کو او چی دخواستن دکانم بکن لسر اکی نهاب بینه کو ترامپ روجاوی ده درکتیوم اکی دابو لشکری خواه درخسته بو و ترک düşüne nav rojavi ve srezi rasti tu ser sosyal medya pır mesaj derketibun pır denk derketibun o senatörün Amerika'yı و داره مرور سر توییتی لسه فیسبوک مساج شانده بو و داره پر اکر بود لسر راستی لسر ترامپ لسر ادمنستراسیون پر دنگی که گرانت هبکو او اکرم ترامپ تلفن اکی کرد کوبان جنرال مازم کوبانی کربو یا آواز تنی کی یانزیل کوبانی کو آیسیس کتبو کوبانی وسر کورت همول سر مساج اوباما توییتر اتبو راستی هزار کورت لسر مساج اوباما کو گوتن کو هنچما نارن کوبانی هنچما الیکاریا کردان ناکن او تنی کی اکتیکه چربیم yani grani datini servan ve artistik bakın. Le velatın denizi kurt aktifin rasti ko yani tane nakhunun tane tiştiki çenakan avzi aksiyon dekin. Ba ake yani denk wana dayeku lobi de kanın bakın. Leser sosyal medyayı. Az baverim ku yani دکانی کود اینتراکتیو توان پر قوتی نه او دکانی تشتکی بکه. گلک پاسون است. او من دپیامی دجاوال را گفتم گاواونات سالونی بلا ناوی و زلال دش برکو حواله کی بناوی آیفون yani حوال آیفون خستیه پرسه کی بکه لیازلی لیستی نرم دو آیفون هنه از نزانم کی شانجیه هم از این دوره بیدیم یکم حوال آیفون کرم که دولته حوال آیفون گفتو باز خواهدم پرسه که بکم و یعنی اوه از باورم که رمضان و حسن جه پیامات تایبتی شاندیه ما مستد دوره شاندیه یکی بناوی آیفون گفتی از خواهدم پرسه که بکم کبرا کرم بکه اوه که ناوی آیفونه نزانم کیه و یک تو ما یک تنی بسید اخلاقی از یو پیدا بکم آیفونه مایی کرم که تدخواست پرسه که بکی تو کاری میکروفون خود بکی تو کاری میکروفون خود بکی با مشترشان ادی سادشینیم پیلکش با میکروفون تبه هوا بیسه درکت دی ساعت خویا از باورم وی روجاوا بهش برکو اینترنت های خود بود وای هات قدقه کی آوای آیفون کرم که نزانم تنابه خوش بیجی خوش بکن کرم بکن
Evi kunarıyor iPhone mikrofona tefekkiriye ha. Gredariya problemi wî heye. Kerem bike. Mamoste barbaş. Terçava kerem bike. Perskireki teknik heye çend cara ez axifim lê dengê min hat herhalde nihatê. Mefam kir. Kerem bike. Karî pirsa xwe bikî. Niha dengê te tême. Yani rojev ewa tora civakiyen ez dibêjim taybet ji bo meselê Wikipedia, Google, ji bo ku xebatê me berhemê me ê girêdayî ziman bin, ê girêdayî şoreşa Rojava bin, ê girêdayî Netewbûna Kurdistanê bin, em karin platformê ji xeynî Facebook, Twitter wayê dîtir. û de milê agahî dayînê da ji ber ku Wikipedia di wî milî de rolek baş dilîze û platformê Google mirov kari çawa baştir bikarbîne. Niha Wikipedia dixwast ku hemû bi İngilîziye yan zî bi zimanê dine dixwast ku Kurdî zîbike. Niha wan tenîkî projeyekî wan hebû yek li Ingilistanê çêdek bû bi İngiliz bû. Destê eke li Wikipedia tişkuliya hat cemîn zî me wan va tenêkî denk kir. Van mühim ek tenê bi li ser Kurdan tenê bi İngilizî ne bi Kurdî zî Wikipedia girbî mühim e. Wekî li ser Wikipedia pir informasyonên li cem dijat periya Tirkan, Farsiyan û Araban ev pir informasyona rast nadin. Gerek ku wê derê Wikipedia hûn endam bibin wê derê dikanin ek bikin. Tekstê ku rastînê dikanin hûn derxin. Van mühim e yani. Yani rastî informasyona rastî bilakirîn pir mühim e ku em biyan bikin. Li ser Google yani ser Google yan zî li ser yêdinê de problem çiye zanî ew ku tu informasyonekî li ser Kurdan dixwazî bigirî ew pir informasyon tune. Yani pir blok hene, pir nûçe internete, rojname internete hene û ku li ser dünyayê ku li dünyayê li ser Kurdistan dixwazî tiştekî rokî hû bikî ve teba pir tune rastî. Niha pir akademisyen rûdav English dixwînin. Wekî dinê ez rastî tenêkî Frat News Agency hew İngilîzî çêkiriye. Wekî dinê pir ek tune rastî. Pir informasyon yani informasyonê rokî pir tune. Em mühim e ku ekî informasyonê rokî derdixinin. Wekî dinê informasyonê çîrokî civakî heye û informasyonê bi ro nûçe bi ro pir tune. Rastî valaye gerek ku tiştek şun valaye gerek ku tişî bî. Spas mamoste. Niha jî dora Hasan Ortaç. Hasan keremke. Tu karî mikrofona xwe vekî mişteraşan. Slava Musa, Slava Hanım. Rastîz negiştim, heyfim xabiniz negiştim serê dersê. Lê ez giştim vana xaftinên dawiyên mam. Dengê te qut bû Hasan, dengê te qut bû. Kabse. Te mikrofona xwe dîsa veke. Mikrofona xwe dîsa veke. Berê keremke. Tamam, unutma. Berê tê. Gerek em bêjin ji aliyê siyasî û civakî daha da xaftin helbet medya û em bêjin tiştê ku tê guhertin jî ne tenê medyayê. Lê tişta ku li ber çavayê tenya ve îja ev rast hate bîram yani ana cara çûno hatine de gava trafikê de merûv dibîne destê insana de telefon hene ku vî pêştenê zarok lîstin ana gal û pîr destê wan de telefon hene Candy Crush lîzin yani ji van miskedin lîzin yani ew jî bûne
هم avakare medya civaki ya ne medya civaki ve ketne nav yani bir şekilde az bavar me hep betir peşterin ija ser YouTube civaki yani jambejin divan dengbejat yani nizam برز إبراهيم سيدون شوال بيات ميرن وهلبت ما مستشفى قصامنا سركجي أبا وجرة يعني أو سريات شت بيجا يعني جواك أم بيجون تبي ريتوالين مازن وجران ميرن إنسانا بندينا زارن زيجن تبك وعارو دنين ديوانا كدنگ بيجا لسريوت بي شيبو هاتا برشاوي من لقرن بيجن ترمينولوجيا أنا هم مستشفى سريات شت بيجا نظام بس ما مستكرم كده سيدو تعرفوا أسي نه اینترنت وقتی که ما مستفید کردیم گفت همون درفتان بده یعنی مثلا ما مستفیانجی پرساوی کرد جواب پروردهی زمانی درفته کرده yani تبیره ما درس کردی لسر یوتیوب بلاف کرد بینها به 12 سالمه بلاف کرد بسر هزار انسان لی تماشا کردیه حتی آرژانتینی بخواه یعنی از دنیای دیش برکو آخری دوری میه جا آرژانتینی بخواه هواله که جنك أرجنتيني بو مرة إيميل شان قلت أدخلوا زانب أويات في يكو أو برنامج تشكيلية وقلت بلي أزم قوس بركة فخشوش بركة أزب ريا برنامجات فيري كودي بما ونبين ريك دا كسك بياني كو مراخ كليه دوست مستوى حوالين وين كل هنا لأرجنتيني قلت يا زي شو فيري كودي بو كتير يوتيوب فيري كودي بيا جبر كل برنامج درس كودي راساتية بنرن جبو كسين كود قضاء أكاديميك تنا يجي لكولينير روجنامه كلمة مثلا از ویدر نافع عندي بینیم مش کومی از واناس دکن کل کاری می ین نویسکارن ین روجنامه کرن ین لکولینیرن مثلا از بینیم خدی و بیان ویدرینه از بینیم احمد کامل ویدره از بینیم مهران ابراهیمی ویدره مثلا اب کسین بوهانه ام واناس دکن كبري برهم جدان قضاء كردي ولكل نوان وخباتي وان دوار روجنامه جديد تبجي دوار تشاندي بجي هي اف جواك كتير كوكم ما مستقبل ليه دبنديا كنت نشان دا يعني دبنديا حسن نشان دا كل هلك مروف كاري انترنت كاربينا وك كاركي علاوه درباسكرنا دماغ يال سركلي كراشي مروف شركه او جي ريك خوشيه كيفان جورتي السر فيسبوك جانا بينو كهن كدي كراش تريزم هاي وان جيتنا كو فيسبوك فارفد كدي فلانكاسو كدي كراش تريزيا فلانكاسو بو اوكي نظام خاص بوان قدر كريه ببطاطا ازمان تصل بي يعني مروفين جديا كراكر او جدي شو اوكي تريزم السر فيسبوك كدي فارفد هاي وان جوانتنا يعني هلا تشي تكيلي ودانستندين جبو بروموسيون جبو بيشخصتن وناساندنا kültüra dengbejiye embejin çanda kurdiya galeri ya kevn mesela dersame ya beri de min dengbe Seyid Khan Boyakçı u zarok ki çok nişanda ku strana amro ya dengbe şakro dibejin mesela ev vegahestina çandi ya jinif şekli berbilif şekli beji disabr ya internete kelibe li wallahi kusremena mesela az numuneye kebidim وكما مستشفى شو تصير نمونة خبيتي بو وجبر أنجام درستو النمونة كبدم تابلتا كوري من هيا في شاوي جي هيا يعني السيرفر بيستكاج دليزا تلفوناوية آيفون جي هيا لبلي كوري من تاني قواكو دي كذا إنترنتي تاني تشتك هيا كردي ليدنا بس كادر ما مستقول شكو إنفورماسيون يعني آگاهي ين روجانة ين سر روجة بكردي يعني سر كردان بزمان جواب بلعبنا بن جبر وخلجي ببارد بين İşten ku bala zarokan jibik şinel ser interneti perken. Ya çen videoyun uruk hani avji zarokan tirnakin u duri sistema pedagojikin. Yani berihin kabaten ku hatun çekrin ma urahme kribun ma xokyand buanji mesela min bu zarok TV rajini visan bu hayo je hebe jarna az dublaja ve narim az barname ve narim az hawdum kure xo fer bikin ku zarok TV binara lebeli az vantishtan tede dibinim jbo xode hayo je hebe gavakun Pakistan وردگرین کردی باش بالا خو بدنی که گلو زاروک دکارج فهم که آنها اون هبوکن کمپلکس ده چه فیلمین کارتون ین زاروکان ده کارتین زاروک جه فهم نکن هبوکن گران نه هبوکن بسیط سویک کرده برسر لیکر خلاص سری خو وانتشتین به بوی جارانه ایشینن زاروک دیگه نکاره ببه جیه کن مروف زمانه کردی وکا فرهنگ بپارزه نه تنه جیه ویه که زاروك هيك سبرا خل تلفزيون بيناش بالكو كريمن تم التلفزيون الفرنسي بنرى و
Gava diçe ser YouTube tane straneke gudarı dike. Yani gelek acayip bu strana ay rakip. Bu kurmancı sorani her düzü peyda kırına carış xor diçe serve luan tamaşa dike. Le piştik du carale gudarı kırca acid ve ya düşe sırt işte Fransız xora le filmin karton yep Fransız dinara. Ev tişten gelek giringin. Le vakit biskatici mamusta baskır. İnternet ve derfetedi de kutişten xarabcı çebibin. Le derfetedi de tişten başı çebibin. Ahal vederi kontrole ke mamusta xos bale bikşine serşpa. Jber ku be kontrole berdi berdanji kare biçe. Jber ve kontrole ke civaki kare hebe. O kontrol çağdı kare hebe. Jwara bejim. Neb nire zori kumirov dar dine serseri xalki ya ji askere ki dine her mali bej hunel ve tamaşa bikil ve tamaşa nekin. Na teşvik bikin. Gava kumirov teşvik bikin. Mirov reklama Zarok TV, reklama filmin karton le kolanan bide, le televizyonan bide hediye di bala Zarokan bişine u dev bav diviwari de bine teşvik kirin ku Zarokê xwe ber bi çavkaniyên Kurdî ve bişînin. Lê ev kêmaniya min jî kêmaniya mamoste jan rojê jî kêmaniya te jî kêmaniya me hemûyan yê kesîl vê derîne. Mixabin tiştên ku bala Zarokan bişîne tune. Tiştên kulturî, tiştên dîrokî bi vîdeoyên kevn yên bi usûl û teknîkên kevn hatine çêkirin li ser Kurdan ter internetê hene. Em divê zanibin ku zarok guhê wan dilivin. Zanin tiştekî teknîkî yê xurt ji tiştekî kevn û pûç nas bikin. Jalî teknîkî ve pûç ha. Ne jarê neverokevin. Lê dinare dibîne ku karton tesenê wan xweş nehatiye çêkirin. Dublaj bi dengekî bûbûq tê baş nehatiye qetkirin. Zarok pişî deqayekê jî aciz dibe. İnternetê de ava dike. Tilka xwelê dixe. Zû derbas dibe. Ji ber wê divê tu bikarî balawî bikişînî. Balawî tê bi filmên xweş, desenên xweş, dublaja xweş, teknîka xweş bikişînî. Elbet nebûna derfetan tê de heye. Li mala xwe, tu li mala xwe derfetê me em hemû ne dîzaynerin, em hemû ne montör ku em montaja bikin filan. Lê divê dezgehên Kurdî yên çapemenî îro jene bi dehan televizyonên Kurdî hene. Divê dezgehê wan, beşê wan yê taybet hebe yê ser tora civakî. Da ku bernameyan, di nava bernameyeke saetekî de 2 deqeyan tiştê balkêş bi montajekê nîşan bidin. Ji bo zarokan ama 2 deqe 3 deqe filmên kartoniyên hûrik karin çê bikin. Em li televizyona xwe bitîne. Ne zehmetin ev kar. Yani montaja karekî 2-3 deqeyî bila şevekê derbas bike. Lê bi milyonan insan dikarin jê istifade bikin. Yani min bernameya dersa Kurdî de 8 rojan de kişand, di 25 rojan de min montaja wê xelas kir. Ev 12 sal ser YouTube'ye bi milyonan insanan lê temaşe kiriye. Mirov kare bike. Ji ber wê ev derfeteke heyî û mirov kare jî istifade bike lê mixabin. Em safik jî nebin. Yani em zêde xeyalperest jî nebin. Tiştên kulturî, tiştên dîrokî, tiştên polîtîk bala xelkê zêde naxşînin. Divê tiştên rojane bin. Mesela em Kurd pir ciddî ne. Em behsa siyasetê dikin, behsa şehîda dikin, behsa edebiyatê nivîskarekî dikin. Nizan filan keso filan dengbêj miriye em stranekî belav dikin filan bêvan. Lê em nizanin ser internetê tiştên popüler bikin. Tiştên popüler nakin. Tişta wan herî popüler çi ye tu zanî min par di bernamakê de gotu. Radijin kevçiyekî Sûretî wî dikşînin dibêjin li cem me ji vê re dibêjin kevçî li cem we çi dibêjin. Hey mal neket. Ma kevçî be çi ye, sol be şekal be çi ye. Yani münaqaşeyên popüler bi asteke wiha dikin ku mirov qet naxwaze tevlî be. Gelek cara davet ji min re tên dibêje were koma zimanê Kurdî. Ez hiç tev tiştê wiha nabim. Ji ber ku ez zanim asta wan çawa ye. Yani tiştên balkêş mirov dikare çê bike. Çawa min dersa Kurdî çêkir. Hin hevalên me min bala xwedayê mesela Kanala Kurdistan 24 ber ku dewrekî bername ji wan re çêkiribûn. Hin bernameyê xwe beşek taybet ez wan re ketib pêwendiyê min pirsî ji wir ez fêrbûm. Beşek taybet heye hemû bernameyên wan yên bi Kurdî ne di jêrenivîseke Tirkî dinivîsînin 2 deqeya jê çê dikin tiştên balkêş, beşên balkêş davêjin ser internetê. Ji bo ku balê bişîne, tiştên rojevê ne. Yani mesela Fırat News jî karî bike. Ster TV jî karî bike. Rudaw jî karî bike. Ronahî jî karî bike. Hemû dikarî bikin. Lê nebûna derfetên aborî, nebûna hejmara kesên ku karin van kara bikin, mixabin van dezgehên me jî mecbûr dikin. Yani divê em piçekî derfetê xwe zorê jî bidin derfetê xwe ta ku em bêtir bi kêr werin. Yani tişta ku karim serê bibêjim ev e. Ramazan êdî dora te ye. Law
درسا مامۆستای و پرساش بدك خودش ورازي شو اجي ما problem نه تشوكوت و اینترنت اکنها به انستیتیون بویه به کردان یعنی ودری رمضان از باورم حسن یعنی ودری راستی کو یک انستیتیون بویه او انستیتیونه که یک ودری دشخولن یک کار دکن او اکنن جار راست بی جار راست نبی عندك تنها بود دنگ بیش به کراش را اکنه یعنی راستی یعنی که کنترل تونه بس همو مرود کانن وار بکن و کنن نیزی يعني اخا اكي سيدو كتبو يعني هم جديني مرور لجيانا خاضت هني كتشكي دخازي بالربي للرياليتي بالربي وسر وتره كرش تشغلي يعني كراش يعني اوكي دي لسي يعني و نورماله çünkü کو مرور تشغلن جيانا خا ستريسن او دخازن كتانيك للرياليتي بالربي يعني فاكن راسته كيك ميران برسكري كيك ميران او كسكو لسر يوتيوب فان برنامجين ما فان درسي ما سر يوتيوب بلافيكه سباسيوي لكن بيسا برسكري قلت خلكي ما انترنتي قالك بالنيجاتيفي يعني بنيني كارتينين جي بنيني استفاده لكن مثلا قالك جران هيلي شي هبتو لكن يجوان مينا كان ازلي زيدا بكم دنافا بارتي سياسي ما مستا ايريش سر انترنتي برسيده her ku bu yerek çelibe polemik navar xistinin kurdi de çelibe tedit evi ali ija hamu erişe kadar yani evi ali hamu erişe kadar yani hebdu raştıkın kesayetiyen siyasi raştıkın dibece gelul walatin diji وهاي وقال خبرين كيف خراب الشيطرات قالوا تفاكين دجي وهاي سدن شيء يعني توا كره اشتوا دوام ك از نمونه كيف بدهم تمام مستجبوك بلكي تبوكا سيرفيجي بفيبي لسر فيسبوك روبلا ايمانويل ماكرون هي ايمانويل ماكرون سيروكوماري فرنسايه از بخوج روبلاوي تعقيب دكم جو كدزانم كا روجيفا سيروكوماري ده شي هي جو تعقيب دكم يعني من قد الخانه جرى نلفزيون دي جانا هن فيديو يخش هنا از تعجبين جانا جو از لي تماشا دكم درباستكم تشتنكم من المشاهده بري خاندنا ليه از لبنيه دبينين بخلق شنر خاندنا تلفزيون يا وما خلق تشتكي دنا هايل خبرها جيرا دزين جيرا دبيجن تنه هجاي تشتكي ايكو بسنيوي دين فلان بيفان لي ما نبي استيكو جبوكل جبركل سرو بلاوي تشتك جيرا نبيساندنا ايمانويل ماكرون بوليس شاندي مالا تشتكي واجي نويا نعم لكن جمع تشتوات يا ما مستكرم ابني فكنيه يا نهاكو لجواتين كو بير كونفليكت هنا بروبلم خاطر راست نكرنه whether it's a parties per نابر كونفليكت انا او يعني او السر ميديا كونفليكت طبعا هي ويدريج تكن السر سوشيال ميديا استكم يعني دريج ما نورم از نابم نورمال با لهمو بلاتن کو پروبلم کو جواتین کو پر پروبلم هنه کنفلیکت هنه فراگمنتاسیون هنه نابر وان همو دیتان نابر کردن نابر از لسر تامیلان بیکولن دکم نابر تامیلان زیاد که لسر كنت وحبالي از سريلانكا ما عطم جام هفتو وان زماني وان نزل ما وان بوت يعني كنت موجود تو في از حبالي كم لندن تو ويناستي كم او كم سروكي كم ليبكا اما دنكر كنت كل سر مدي سوشيال ميديا همول سروي تشتنك او برغرتيا يعني واكرتيا و يعني همول سر تاني ناف بر كردان نه همول ناف جواتين کو پر پروبلم ہے جواتین کو انستیتیونا خاتونه جواتین کو به پر بلابونه پارچه بونه لسر وان رهایه او سر ماکرون دنکر ولاتین کو دموکراتیک و در تو دکانی کریتیسه بکی تو تهدید نکی
tehdit ne ki yani veziri problem de ne ki çocuk hani komenti rasti nivis peki ko ban komentant be ahlaki zit kanun bugün yani küfri dekin so veziri polis nare veziri o kutu kol Erdoğan kırsa ki royedini şef polis tkani vare malete o bir çabe yani tenike ve sistem demokratiyse yalnız demokratik ne ev mühim az baverim lisar internet bu agahi az bir par davat mı şey bu هنك صار سري internet السر تشتري يساندو تشتري ببختي فلان ببان تشتري يساندو هنا جرك حوالي ما بيست شويه كل سر تشناد بيجن طبي دروبنا وتشتنا حوجناكم بروف بارتنا يمكن ملينا ريكو ناس ساكن جبر كنا ساكنين وتشتي مزنبون يعني تشتي جديد وقلتن خويا خرابيه ما خواستم احتمال كمازن هنك صان ريبر واخستم فلان من رابوج امانويل ماكرون را السر انترنت من نامه يجرشان نقول بلكي دنجين بكيجوي شوف از بخواه قوتا من ناكيجا كو از ريبر وانشتان بكن يعني من باور ندكر كو امانويل ماكرون تنزل بككو جبو ما مستيكي مينا من كجريزيه مداخله تشتبكه ولد نواتشلو حي ساعات هذا رابو تليفوني وزيره پروردهيا بلند كربو تليفوني والي باريس كربو تليفوني بوليسين باريس كربو تو جيده ديون مداخله يروشي از شوخو حتى قالك حوالي ما قويا تشوا ماكرون مداخله يروشي يبغوا بريمه حق وحقوق هيوي حقوقي انا ما خرابي كريب تشما مير خبابيجن دولته مي بيجن حيران تشتكي المدكن يعني ورن يا هم باراسلام بكن يا ريب دنا ام بارتنا ولا تجي دم داخله كرن وتجيب وتشتكي درجي مثلا سلمى حط بار بكرن لسلمو جاروج ودكتور عبد الوهاب وانا حط بار بكرن حواله كي تايبتيج مرشان قد بيجك هو برستن دي مگوش كلها يعني هاي ما تشما جيتن بعد ما برستن دي قد بيجن امريكا واسرائيل بره دايوج بو في بروجي راسي بقول ne yapıyorsun? Nasıl var mı? والله يكيج مرة شانه مقول ما هاي مش يتمنى madem Feradane ve çoğu Vallahi pere dedim başladı yani. Yani vesile ektekini organizeyi daha mezun tırdıkın. ما مستخل كثير نبونه تزاني كم بروف بدلي خويا جبوك كيف خوشيا خويا جبوك خدمة ملتي خويا جبوك تكليا ما ملتي مرهب يعني سبرا ماشي بيتي خوشيا وتشي بيش تكمل امشي على كاريوي تكش مرة بس سبرنت خلق فهمناكم ك يعني انجاجمانك او قاسي صاف ومعصوم تذهبه حيران اديساج حموها ورا ديفيجن بناموز بالشرف بالترباب بافي من بقورا حمو شهيدان بسري كردستاني والله كسي قروشك فرنا دايماوي ليه ما بيست شورة ديفيجن مش نقول كل ديفيجن لا تشما هاي ما جيتم كان ازيج دوري بدم برا حوالي القصيه من زي دوري بدم اقليم كرمك Kekemin ama ben mühim yani fikre rende amcari pereli gelmeyi rastı sabit yani. Valla dedim tiştabıkın yani pereme hebe elbette mi برنامه خوشترجي وتشتري تكنيكي بشكترجي يمكن ليه القرآن كسي perene daima. Yani kare bekara kare betala am aciz بقول ما قوة ما برنامج وها تشكل كثر حبوا ما مستيانجي كشاجي قوة لا خوشة كام تشيبكن وما تشكر أو قاسم محسوم وبسيط براستيجي كإقليم كلام كتكلم ميكروفون أخوك فرموي شباش وهم سپاس شما تقلا جبوی برنامه سپاسیا کو مستعیر مازده که و جبوی در فتا پرسیجی سپاسیا کو مستعیر ابراهیم نکه ما مستعیر وکی کم دزانه yani مجار medyaya o dedi klasik hikayen klişe hikayen dinav terki de dvejine tege temeşevanın heja afrinleri dilbukundara ya yani ev edi bu yemek tabircin yemek klişe edi hemmu kana spikerin kanala temeşevanın heja o hatta bir hanek dinav terki de ev nişane yemek zamanı ki medyatife ecbedi person iroruş çı sosyal medya ve çı medya yani bir kişi medyayı da emdikarin bir gün zamanı ki medyatif av kurdan heye kuhebe ev zaman azmune ki çavadı da mesela da Ali feminizme da yani Ali sosyolojiya kurdan da
azmuneki çavadı da Lugor Mamusta Yılmaz yani Lugor Mamusta İbrahimci. Tabii Mamusta Janroj ben. Evet, bura Mamusta Janroj versiyonuydu. Ve çetir ve spasiyeverdik insan. Gelek spas iklim. Mamusta az duhazım berktübüz paranteze ki pır kefameti gava havalen meyenjin ve derfeti dibinin u tevli bername dibin u ve cesaretin nişan dedin u dibeymiş berve az betir doğru dedim var bela havalen dili xana girin az peyveke menduh selim bege birave binim gava ku Kürt kadınları taali cemiyeti ve dibe yani komeleya peşketina jina Kürt ve dibe hazar nesudun oldan de le kuluba Kurdi menduh selim bek axaftine kediket kovara jiniye de hatiye çakırna ve axaftinavi de hazar nesudun oldan de dibeje em çok az serbilind bin ev qasiji terawe nake ku em bibêjin bê çok ji bo me ciyê serfiraziyê komeleyeke jinan ya wiha hatiye avakir. Yani bibînin 1990 de jî rewşenbîrê Kurd û tevgera Kurd pêşverû bû ji bo azadiya jinê tij vedikir. Ji ber wê divan dersê me de gava ku hevalê me keç û jin gava ku destê xwe ra dikin tev bernameyê dibin pir kêfametê ev jî cesaret û cihêrengiyê civaka me û her wiha guherîna civaka me nîşan dide. Mamoste kerem bike. İklim zaman tişteki zindiye yani hamu vakit civati ektibi digiheze yani bu Meriyene ku zaman 50 sali pêşta zamanê ku bê ek bû zamanê mêrî rastî yani ew hêdî li zimanê İngilîziyê de derxistin tenêkî zaman ekê bi yeni ku ek dike Merian koti dike jinan zamanê ku jinan koti dike yanzî LGBTyan koti dike yanzî ekê nîjat periyê derbixînin hêdî di nav zamanê de derdikevî. Vakitînê li nav zamanê Kurdî zî yani ez carê niha temaşe dikim hêdî ek dibî xa zelal dibî zamanê ku dijberiya jinan bû ew zî tenêkî anda dibî tenêkî xwe ek dike yani civat çerkese simanzî vakit civat dibî civan ku gudarî dibî û zimanzî wakwan tevliwan dibî yani li ser sosyal medyayê zî niha ku te zimanekî ku rast nebûye zimanê ku zimanê mêrî mer ku te wê derê nivîskiriye yê nedinê hemû merû jin û yeni ku dikanin ek bikin krîtize bikin dimen ku va zamanê ku tu vaka heye rast nîne hêdî ser wî ku krîtize bû ziman zî ek dibî ziman zî zelal dibî dijwariya jinan nabî. Gelek spas mamoste. İja dora Ramazan ölçeği. Ramazan bu buraya metudan sekinandın. Kerem kek. Termo. Kerem kokuna. Ramazan. Denge tenay. Na denkçe gelo. Anu ha denge. Termo. Kerem kek. Spas ji bo pêşkeşiyê ji bo mamoste Janroj Yılmaz Keleş û anekdoteyê ku İbrahim Seydo di navberê de me re par vedike. Wek endamekî medya Kurdî yek ji pirsgirêkê ku em ji ser pê deşînin rojane marûz lê dimînin ev mesela aktivîzma hashtagê ye ku bi xwe re tembeliyekî jî tîne. Çünkü em di medya Kurdî de bivênevê ji ber ku em qewmekî ji rojhilata navînin û em bi beşên xwe yên welat ji bo em bêjin ji wê bindestiyê xilas bin serbest bibin
civakeki kinetik'in em civakeki enerjikin em mesela aktivizma hashtag'i hinekî kinetizme dikuje ku li gor hin lêkolînê ku tê kir ji ev jî pêjin sila kir aktivîzm ango ji karkirinê revîn em ê çawa ji vê problematîkê xwe xelas bikir, ji vê handîkapê xwe xelas bikir. Çünkü bûyerekî qewme rewşekî neyînî ku tesîr li hemû li me hemûyan dike çêdibe. Em bi retweetekî, bi tevlîbûna hashtagekî wekî ku me qiyameta rakibe tevgerin xwe tatmîn dikin. Em ê çawa ji vê handîkapê xelas bin. Spas. Gelek spas. Mamoste Ramazan televizyona Kurdî de dixebit ha. مفهوم كر كيكي من جيفاتي كي يعني جيفات هوموجينن جيفات ودري بر مرينا برماني جدائي هنه هندك ديلي كيفن كاري ذكن بكاري راست هندك نيستكن هندك بلادكن يعني اكن ينكو اس ينكو الانترنت دا دسكنن دهندكن او سي اكي تشدكن بلاتفورمي كي تشدكن اكل حباماس او قلتبكم اكي public sphere يعني شوني كي تشدكن ودري مرو دندكن راست نه وتري همو فكر تاني جم هفتو وتري فكري كي راست دردك هيدي يعني كاز اكناكم از كوتي نابين مدري همو دندكن كو اخفتن دكن سر باشي او فكر اكتبي ستاندارديزه دبي تنيكي استيتيك دبي تنيكي هيدي باشي ريا راستي دكانم ببینم يعني او تشتكي كوتين نككين سپاس مامۆستا ئیجا دۆرە بێناو مستەفا بێناو کە دەخەکە کەرم کرد کاری میکرۆفۆنە خۆبێکی بێناو شەف باش سپاس بۆ vê derfetê pirseka me heye mamoste weke em zanîn îro netinê nûçe tên belavkirin her wiha mijarên zanistî tên belavkirin û gelek pirsgirêkên civakî jî tê rexnekirin gelo çima ev mijarên wisa di kanalê Kurdî da kêm in sedem bindestiye yan jî hişmendiya Kurdî ji bo mijarên nû nehazir e kîzan nûçe bilan nabin li ser cartim ne ez dibêjim yanî di piraniya kanalên Kurdî danê tenê ser nûçeya dipeyivin yani em bêjin li ser mijarên zanistî napeyivin yan bêjin korona emineytî heyero kanaleke Kurdî bawayek kêkê min em fam kir gelek spas Ramazan jî mesaja te girt Ramazan mesajê bigîne rêveberiya televizyonê ya Ramazan bikaya Ramazan ya kêkê min çiyet zanî civata Kurdan pir polîtîk bûye her tişt li ser polîtîk yani tiştê nedînê pir nabînin tenezzül nakin biskinin hêdî li ser tenduristî program hene li televizyona Kurdî Kurdan'da û rastî jiyana Kurdan hemû li ser polîtîkê digere li ser wê yani ku devlet hebî wê sirê ew zî ek dikin tiştên dinê dikanin biskinin niha li Kurdistanê başûr westerim vederî nûçeyên li ser eke hene tenduristî hene li ser jiyan hene yani hêdî ek dibî gir dibî yani popüler kultura popüler hêdî derdikevî celebrity derdikevî û yên medyayê dinî yene başkûr rojava yan zî rojhilat vederî şer û problem û
هي سروي سكنن يعني هميتشي ندني يتندوستي أو مهم نابينن أو از باور کو نهاكو بروبلم كلس شيء بو رابو لس وسري أوزي هدي لسر ميتشي ندني زيد سكنن وكدني هر كورت کو ابدخازن بخونن سر اکی سر کرونا ابدکان سر زمانی دنیزی بخونن yani Kürt per zamanı dizanın yani Kurdeni Rojava'ya Arabi dizanın Kurdi dizanın yani Kurdeni Bahşur dizan Arabi و Kurdi yes ben after the خاصتش ki böyle ya tabii تنقيبك اندسان كاين كلام كده سپاس مامۆستا لێ مەبەستا من نەتنێ کۆنا بوو مەبەستا من gelek mijarên zanistî hene û ku cîhanê da şêd bin yanî hayê civaka Kurdî qet lê tune yanî em dikarin li ser gênasî bipeyivin yan jî gênê bipeyivin çi orda çêd bi çi pêşketin di orda şêd bin hayê Kurda qet jê tune yanî gerek e peywera mîdyayê ew be ku va tişta bigihêne civaka Kurdî lê mixabin ev tişte çê nabe yan jî em bêjin piskirêkên civakî yanî îro em bêjin غلاجنا يعني الجور هنج أفغانيان دنا برا 2016 ده حيا إيرو 106,000 جنين كرد الباشر هاتنا ليدان كرن هناك شو خوش وطن يعني كنالك تنايا بابسكريكا در خهولي ينجي بأوايا كني ترسر ببيبة يعني افتشتا جهش من ديامات يعني أمش بوا بسكريكا نحاضرن ينجي سدم تشي problem چیه زانی که من یعنی کو روزنامه تلویزیون تشخلن او همول بکاندوان لسر پولیتیکای تیم او یعنی پر وانا روزنامه لسر روزنامه وانی زنده خواندنه هدی لناف پولیتیکای درکتنه هدی بونه روزنامه وان و لسر میجیا وانزی همول لسر پولیتیکایه اخافتینا وانزی اینتراکتیویتی وانزی لسر پولیتیکایه از باورم که هدی کنها تلویزیون یعنی روزنامه تنی که گر بونسه نها که یه روزنامه پروفشنال بونسه او لسر تلویزیون گره که وان روزنامه وان تنی لسر تندرستی دسکنی وان تنی لسر جنان دسکنی وان تنی لسر زاریان یعنی لسر genetiği لسر زانا هدی درد کبی او ناف روزنامه کردان و مدیا کردان با پروفشنالی نبوده حتی نها هدی درد کبی از جار پروگرام تلویزیونی دیبینیم لسر تنی سر پولیتیک نه سر دنیزی او کمه تو راستی دیبی سپاس مستشفى تشتكون دبيجن دجيجن قناه التلفزيون بلا هاي وجهه و جبرك بارس تجربه ما يزانيغا كرديه اونلاين تشيبو يسال herkese ku xas xofet bikim mijwana got ya jmira bejin kine çıkar dikim jibok em profila beşdaran jib zanim ez zanim ki mesela seçer havale mehane demet yani pevajoya bejin ev kanalin دورا مد تي في وميديا تي في وستير تي في دخلتن حواله ما ينجي ازاديه ولات كنوها نابه خبونه روزنامه خبونه هنا جباشور جي حواله ما ينجي كردستان 24 وروداو تي في هنا مثلا وش تبليدني هروها دو حواله ما ينجي هنا كو جترته شش تبليدني دقالك مثلا قالك حواله ما كارن شاش بن لي بو دبين مثلا حساسيه يكن احتياج وبيديا قالك اسان جوان مناقشيان وجبه پروردهيا دانگاه کردی آنلاین هی مناقشه کلی بدر تکرین هیوی دارم بکری وانمر که اوج بکارن نوا خدا بلکی بکارن بهتر خدمت جواکا کردی بکن. ایجا دورا حسین دریا yani بنابه حسین و دریا کتی حسین کرم بکن. ابن حسین چاتقاش بد. ما مستعس هره و حسین چاتقاش. حتیش مالک تبلید بنج بره محد کنا بخوانی بیسی. سرچ. برام دو تلفن نکرده که. واسترا بره متن حسين دي باي دي ام تجدي بينك انا في دورة خاطر بيتا دورة من ترجعي مرحبا جبرة حوالا ما مست برسامن سر يعني نهار بتصل نم حتى ألمانيا
yani dema pevajoya ferbuna zaman hiki yani caraya kem mesela aplikasyona var az almem yani mesela platformun medya civaki mesela ser Duolingo dema yekemin ashabitim memezan kurdini ne yani hamu zaman hana haya mesela zaman merici hana yani bizim zaman ne naim bakarani cihana Duolingo yani diye kursu filan ama tüm khabın kurdini ne yani زبرویه که من زمان میلیشان ده یعنی حتی کمک بیاویجی هیا حتی رسم دولینگو سر چکا دولینگو جی شالا کردی دانه سره تیبی کی هست یعنی کسی که الگوریه که کمیک بود زبرویه از دغازم یعنی مروف کاره دبان قضا دا چه بکی یعنی امچا بکن گود دنگی خواب بکی جنن با قدان علی تکی با هنکی تشتانه زنن ama mruf çağ kare ev biki yani veya kaçta belki kelek persiki kelek başa asti nivis bekin o şu vanra yani kuvat tiştiktiye ve deri kurdi hamu zaman hana kurdi tune gerek kuvat talep kun dekinse ve siriyeti ev cevap dedim kekes na hamu az aktibim تخاصم کو خویا بکن تشتکی گرکه کو هنی بپرسن گرکه کو هون خا خویا بن ایمیل نویس بکن کامنت کو ودری کامنت نکان نویس بکن سه و نویس بکن کو ام دخازنی از خازم کردی هو بکن کردیا چما کردی تونه بکادا لیست وادا کو 4-5 ایمیل دکانن هر ودری ازی پولیتیک خاده اکتکن وزریازی کردی لسر کردی دکانن پر مرو پر اپلیکاسیون او چه دکن نه که اپلیکاسیون که پیش تهیه وی دگریم کپی دکن اپلیکاسیون نوی چه دکن اکو ودری یه پیشتی دا کردی تونه بوسه یه نوی دازی کردی تونه و کد هندکان نویس بکمان را پیشه راستی 5-6 ایمیل بشینه باشه او دبین که آها بکا مروحانه دخازن کردی جو بکن دخازن پره بدن کردی جو بکن یانسی تی بدری اکیه اینترس هیا و سریال دکانن کردی جو بدری اک بکن دانو بدری سپاس مامسته وقت مامسته گفت یعنی گاواکو و برنامه کارانی دریا و دید که دورده کمانی هیا او بشه کنتاکت هیا که مبارد تکریدین بجم ام خازو کردی جی دیده هبه بفي اويك جمواج دي بروجتاف يعني قالك برنامجين وها هاتنا فكرن لسر مثلا جوجل ترانسليشن داس بيكر بشير كردي داني ويكيبيديا مثلا بشير كردي بكر بفي اويك بك حوالي ما كوم تشركرن وجمارة نامه دشان قلت الام بفازن وبكن قبلهم بكن تشجورة لازم بقى امجورة بكن حوجناكم الكثير قالوا امجورة بكن ويكيبيديا كنت تبي رامن يعني بينها ده سالان گروه که حواله میگن پاریسه و دیاربکر آمده به هفره شکل بود جاره جهر یکی جوان جاره نده بشین ویکیپدیا دنویسان و حتی که ویکیپدیا اکتیف کرن yani ev tiş bittikliya bekarhenerin ve برنامه çedi be. Bu kartinin gruba xoçe bakın jwara bişkin bejin em hazırın lazım be em jwara çebikin. Not kare gelet çarçı. Mesela Facebook'a kurdu jwa açıyor. Az vej zanım yani bir çavat çekin çavat fast. Can Ali Keremke. Can Ali. شبو boş مامسه. Şavat tu kari video yapmış. Video مامسه پرسا کومیکه بکره برای بیناف و وی او که پرسکر از بین پیوس نو دیساج دوباره بکم. Tamam. Gelek spas. سرچو. Gelek spas. دماغ خلاص که پرسا داوین ماموسته پرسا داوین جی ام جی رونی بپرسن رونی جی اول کما یا روجاوی رونی کرم که تو کاری مخروفان خو بکرون پرسک لایک هیا لچته ده هیا پرسک ابراهیم بلی میدید اری راسته اما شخم بسته برسواوی پرسیده بو ایجا
رونی اگر تو آماده بی کپرسا خوب که کردیش بر که مدبا خلاص که بارا و بخیر مامسته کرم بکه سر شوات بخیر بله بله ته مچاوانه سپاسیات که مامسته جبو وی درسا خوش و ام کلکی خوشن مامسته جبو میدیا و جبا ام دبین همو قناتی ما گریداین بآليين سياسي بيتر يعني هر قناتك ما هي رينا خوي او في بشي سياسي ددو خوانيش ملتره البيدت يعني تشابديري تني السراق هانا كردي تشتي هري راس شكل قشير نش بشكي نارينا كير بارتيا كي اف قناتي ما اي كردي نارينا اي سياسي وك ام بيجن چاندا خو نارینه خو آگاهی خو گشی دکین ملت الگورا نارینا وی پارتیه که هونچا بین گریدانا بان قناتی کردی گریدانا وی پیشروجا بان زاروکی می ام روزانه وان رادکن ام بیجن کورتو پریزی ما جکا کردی کال سرچه امان پرده بکن ام آگاهی نارینا دکین نوان ام يعني الجورا هم بينن هي جريداي بارتيا كي جريداي نارينا كي جريداي عالية تشاف ديلي تنايدش بنار جوان روجنامه باني كردرش كسي السبت سكن سرا غاندني نارينا البرج حمي برجوانديه كردا بكيك اراست بقينا بي ملتي دناف ملتش بر رولا ميديا تي في جواكر قالك يا بورتايه كاهم شدنا نشالي سياستي وميديا ناوا قلده گلک سپاس رونی مالر رونی انها پارتی زی اکن پرودکتا جواتا کردانن yani parti اکی در بلات دنیا دنیا هاتنه اوزی کردن و پرو او فکر لهمو سوسایتی همو جواتین یان کردان یان دنی پارتین هنه تلویزیون وان هنه او فکر خاص دندکن او یه نکوانا دخونن تنی یکی گذاری نکن تنی تلویزیونی که وی پارتی ب گذاری نکن روزنامه پارتی نخون تنی او همون فکر خا سه چهار فکر روزنامه دخونن سه چهار تلویزیون تماشا دکن ل اینترنت دا اینفورماسیون پر هست سر و او دخونن فکر خاط چه دکن یعنی کو پارتی واگوتیه پارتی ب واگوتیه او پرسی او کو مرو کو دخونی او کو راسته مرو دبی کو با راسته چون راستی نتره اینفورماسیونی دنیزی دخونی او پنجش اینفورماسیون نه اینترنت دبی کنی پر اینفورماسیون بگیری و اینفورماسیونی تینی جمع هفتو فکر خاطری که یعنی و تلویزیون پلیتیکه یعنی پلیتیک نه پرسی مهمه که مرو لکولین بکه او بخونی نیچه ندیزه بخونی سروی فکر خاطری بکه کو وارزی دی از نه پر کردن وکا پر تماشا مه کردن لندنی او نیچه که او خازن که بزنن راست نه کردی دخونن به انگلیسی و نبوسه او ترکی دزنسه ترکی عربی دزنسه عربی yani seçer tane medyayı temaşa edikin dukhunin ku rasti bibinin ev ku başı fikra xaçedir. Beyam usta gelek spas hin falan xastin heji perse xo bikin le magod bela bibine dersedim jiber ku kesin ku tabii muşkul mala xorunuştine u nabejin ka gelo bana şif xarne ne xarne hum mizanim ku دو خیزین مامستجان روش هنه که گلکی دلالی گلکی خوشیکن هاتن بدری بود میوانه میشی مامسته مجبور بگرم زار که پرچه علاقه دارم به جبروی مسوز دابوی مگوتم ساعت نهاده امی بسکرین مامسته گلک سپاس کو بشتریات دست باش قولا سورانان ماندی نبی مراتا آوا حوالا هجا امی هفته پیشمدی سهرتو بیرین کوری برنامه که جوار شاندیه روزا پیشمه دیسای درس که مهبه
و روجا شمی از بارم نه بجای ما مستخجه گذاری بکن لهین درسا ما مستجان روش خلاص نبویه هی دو سمینری ویدجی نه وازو دو برنامه ما مست پیوا داوین وک عادتی وک هرجر پیوا داوین آته کرم که اول هجاب خاطر و تمام گلک سپاس ابراهیم راستی تو مسیدو تو تشکی گلک باش تکی از به حوالم و ایوال باش ببین مخاشی زانینگاه کردی یا آنلاین به برپرسیتی دکتر ابراهیم سیدو آیدوغان و گلک ماموستا سپور و شارزه هندن. ما استوچاره با آوایگی زندی. او برنامه به پروگرام زوم، یوتیوب، فیسبوک و اینستاگرام با آوای زندی تین پیشکش کرد.